Prasenjit Debarma, the president of the National Liberation Front of Tripura, along with other members of the organization, visited Thaniel Debarma's family. They provided financial assistance to the family and offered their support. Thaniel Debarma, a young boy, was tragically killed in an incident in Barakathaltui Raja village. The incident has garnered the attention of various public figures. The police have been actively investigating the case. A bike belonging to a suspect was seized during a joint operation by the Sidai and Radhapur police stations. Today, Prasenjit Debarma, president of the National Liberation Front of Tripura, along with other members of the organization, visited Thaniel Debarma's family. They provided financial assistance to the family and offered their support. Actually, case ni beparo norong bos kangono sungka. Angkai nije soyung bo sidai thanani usi. Case already bo rutujagi tongo je bono buthanai rok late Daniel Debarma no buthanai rok. Borok yogi Thaniel Debarma no buthanai rok. No rutujagi ni tongo. Borok dati no manjak nai hinai nong bos kangono bosaka. Sini sidai thanani usi. Borobabu, Norbo Kanakana, Daisini, Ulokorun Torop Tekabo, Oze Botanai Zakanefano Tongtong, Borok, Zenung Nairok, Borok, Hayui, Ba inform Fumday Panos, Haui, Borok Mandan and Intung, Borok no, Jahate, Obahai, Borok Kahamno, Yaktis Haibotarnairok, Borok Jahate, Hakcholo Kamai Mayati, Sray Kok Kubuno Sanataganke. Tam bagi hingke borok sugya nei je nung borok yakti saner kogya nung koroksa tiprasa busa nung bunai bo tiprasa busa jekhane sekene chung YouTube tui gobangma TV channel te nugui tongo bulayo toglayo hongkai sak bai sak nglai tongo deralai tongo abono ma khibinai aboni bagai je Thaniel Debarma no buthanai bo immediately romdang ningthong ebong police prosecution no besungte bo kok salainai je dati daite no bo o je buthanai rok jate mandang nani bagai chung chai toknai obon onorong thani chung press media rong thani ani kok kasar mukta lukurok khunju kaijak lukurok mokolok jak kupro rom jak no bupro satok jak no oba hai du si rong no tabok asa sepano oyakaba biam jatu gusti no go tomo yo oba hai ro kok cham no tomo jatu gusti no tabok thanawari hini kaisa pan investigation kori an kok cham thanano ringja gune kokya bini family trop theke borok already case FIR khlaika FIR khlaijak ebong o FIR khlaimani action nawini tongo abo tangi romjak yangi to hangkai chung to police prosecution ya chung khoroksa NGO hisabe tabuk lukorokno nainai chubanaise chung borok butharnaya chung borok muthangnaise sini National Liberation Front of Tripura original group ninginai chung jekhne sekhene sini Tripura lukorok bekai do klai do hai chung borona bahike uddar klaiman sini wanchu mungobo mase abone bagi chung je mantei sini organization ni sini members cadres rok phai uskango meeting o chung kaisa decision ngkha je mantei mairum mungthong rangthong chung borona chubanai engkai ekta date khlaika tinini o sal o date of phaine bono je mantei chung sini organization theke tei brimo thaningi nai chungsuwa phaigata ar thaisingon nor media top theke jasungmani bufro romjang nai lukorok mokol logoi tongkha abo hongkai to tabo nung heijagi tongnai no to kicha jora nangnai kintu yogoi manglak kuni dinabo police prosecution yakni kati thang manglak borok romjang nai angsu jorotei siuta hastewa belekena oba hai sitra selengmong haikaba kunu jakrago tipra sarong bage belekena road press compre oba hai bothalai mo nongni NGO trap theke message tamo tongnai tipra hasteni dukurong chini tirprasa dofarok jotono siu fulfill power chini yafaya sungni jebo kisa sotorkoma tongnai hojak tongdi khawa wansukdi bahai ki sung buskangni wansuk samungno buskang utlangnai jungabino jagai Tripura thanchani yapri hinai chung panda khlai tongo o pandano bahai kai nirongni bisingtike tebo chung puaroi jahate obo hai kesa kereng
जों बै साग वालाय तमारनो मुथागिमान साग बै साग बोथारलायमोनो मुथागिमान तैनि चुकजे अनुखुंनो बाहायगे जों चुबायमान जे कराप ngै तंनाय ताबुनि जे परिस्थिति वो लिडार मंत्री रगङै तंफानो जों बरनो बाहायके आमनो कंट्रोल खायमान जों एनजिओ तरफ থেকে त्रिक जों या प्रेसै दङो এবং नरनि माध्यमे नरनि चुबा सुबाय जों आबो निश्चय बसकां सालो सक्सेस जोंनै हिनै जों खा जङोता जों अर्गानाइज तरफ থেকে बसक रक तिनि नंनि लगिबो तंग बाथे आलका नंनि एनजिओ बाथे बडा आलका बरो पडा सुबा सबा तंग तिनि तो चिनि एनजिओ सिमेनो फाइको ते बाकी रक तो म कायसे इमार्जेंसी ngै थांमानिबा ओंखाय थांनाय जे गतना नि दिन अ 10 दिन बर हस्पिटाल एडमिट खालायनाय लांखा लगे लगे खबर मानिनाय आं हरो सोंहरखा जे बरबो पजिशनाव दं ओंखा प्र थैखा नै खबर खोनावात कैसा इउट्यूब नुगमानि ओंखा आं जे चैनल तिनु खाव चैनल नि एडिटर न सोंखा जाबो बुसक थैखा न सार हिनसावानो साराबो थैखा ओंखा आं तबो कन्फार्म खायनाय बागैनै सिदै थानानि अफिसारनो आं सोंहरखा सोंमायागा बर साखा चिन्तानि कुनु इनफरमेशन करिखौ ओंखा इनफरमेशन करिनि बागैनै आं वान सकाजे ब बिनि लांमा तंखौ 10 दिनो हंखाय फुङो ठीक 8टा থেকে 9टानि बिसिङाव खाना एग्जेक्ट टाइम आं मामुइतो करिखा आनो सारका जे कथां तंखौ केन्तो लामा थुक ओंखाय हस्पिटालाव थाङैबानो चुमाना बागै थानानि जे बखा एकटा वान सुक तंमाने अजरो कायसासिनि बिजिङै थांखा हाइफन टेनजन थानाय माने ओ जरानि बागै नाय जों सगैमालिया हाइफन बिनि लांमा करिखा लेट थानियल दे बर्मानि हनैनाय खोनाका खानामा यागल बिन नुखौ बाहायके जों खाकसां मारिमान अबनि बागै जों खावा वामसाले इमिडिएटली जों कायसा कमिटि रिंमानि परे जों पासंखा जे जना खक्सा खनि जे मानतै बिन नुखौ थांचुबालायनाय हनै जों तिनि फाइलायगाता ब्यूरो रिपोर्ट सुनिखरा।